Kalau siapa kau we berwe ngan hikai bat kajom headset setting mah bat jingbu jingsian bat ne kajom headset settingan haju ke porangan hikai pipa aro kalau mah sebab ni ikut lam. Okay. Te yang ini cek setting bang pe kumnor kumbu jingsian. Chal. Te pila wana setting te sebab pi jingsian yang pi pila pi bu sekendong palat dan pi bu san ya kendong palat dan pi bu sejrong palat. Sebab pinya bu baru kam pedang kumne ban laj space napa ban lajrong kumne paru mah bat jingsian yang pi best lah udah na sedang mai lai pesan hadu san pau best tam jingsian yang pi pin bo bat kawe dabu hane kajan ka buak serengkat bat kene jingsian mah kam trik kam ka mobile yang pi menene siliang balik kade ka mobile ba speed aban da ka chat nane kam kendong mah हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल te pang jong jingsiat try la kod i try setting pila itu i try ban bu kumno bat pin nombu i tan kendong baca jerong baca po nin bu asentar te so तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं subhang nyalek nya shakawe ka setting jang ka jom headset setting hakano ka dor ba pinyo panyele अभी मजा आएगा ना भिड़ो ka jom setting kam de ka ba perlok pila ban sim ka gon ka we ka pin ning kong de bi ben scope mde ban bu ka im de kam tu hamen so ba pin bu kum tu hapo ka jat yang pi hapor ba pi scope jom artan siat artat mah pej kumangale pej scope jom siat la dai pej scope jom siat na dai scope jom siat yo scope shwa sa pisa jom ina sa siat ina mah pej scope jom siat kuntuk yo scope jom siat kamut baru pingat be hapo headshot be pinam ngat lagi keyboard diro da pila nang haban training kana pin sangat headshot मैं नहीं मानता tinggi perlu ban itu ban ban ayu ban sobha ban nyepet ban skop kumne jom kumne siat dunia mah piti bikra ban siat tek tu ban siat ini mi te skop jom siat dengan ten iping dit mah ya pe ya tat jing siat janga ba jing jom janga ba jing casting janga kendit mah गजब आदमी है यार कोट कहाँ चला है तो रुको जरा सबर करो try pila itu try perlu ketu keblesi pun sebab saya lah jalan try lang dan sawan rapat cakawai video ipi perlu paro ban hikai saya jing siat ban drag bat straight drag मजा आया